crnaca. Montenegro. Šalim se. Znam da ima osjetljivi ljudi, moram reći da se šalim. Neki ne znaju prepoznat šale u današnje vrijeme. Posto izbrgice. To bi mogli malo uloviti koji postotak baterije, jel? Kaže 17. Sve ne brži od mene koji ni ne kočim. Imam veliku površinu, nekog rekla sam debeli, ali pazite šta pričam. Nisam jako. Da je ovo bilo. To su automobilske gume na motoru. Imate osjećaj da smo bili danas već ovdje? Jesmo. Ovdje danas, a vjerojatno neće biti u istom videu. Ovo je bio video predug. Ostavljam to isti video.
Evo, to je bio naš mali izlet. Evo, to je bio naš mali izlet Korčulom. Nažalost nismo mogli ni do pola Korčule doći jer je dugačka Korčula. Ima pun kufer i 800. Pa ćemo ostatak Korčule neki drugi put. Obići. A ja sam moram smisliti kako se vratiti nazad bez da se udaljavam daleko. Cvjetno naselje. Poliklinika Fortnite. Vidio sam da imaju neku hitnu kliniku, polikliniku, šta li. Vjerojatno ako vam je hitno, ali nije toliko hitno da treba helikopterom dolaziti po vas. Plodine, desno, aha i onda lijevo, ok, kružim, kružim, baterija je na izdisajima ili stiga na 1%. Što znači da ćemo sad ga šparati bome do kraja. Druga brzina tek toliko da ide. Tempomat je tu, da ćemo uspjeti se popeti ovu uzbrdicu. Tok, 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 tok. Pa ti Nikola nemoj šparati, ne? Što se ne bi vozili dual motor uzbrdo kad ćemo kasnije šparati, a ne onda kad ima. Dobro, tu ćemo lijevo, dalje je velika većina nizbrdica, ako se ne varam. Sreća power kad je na 0% ima još malo zaleđa, pa se nekak dokotrljaš do struje. Baterija je na 5% bez opterećenja.
Znači, što smo rekli, 25 km koji smo išli tamo i ovdje smo sad na 24,4. To će nakon ove nizbrdice biti 25. Znači 50 km. Nismo forsirali kad smo išli u onom smjeru. Malo jesmo forsirali kad smo išli u ovom smjeru, ako sam ja kriv. Galicija. To sam ja kriv jer sam odlučio ići kroz sredinu otoka. Ali eto, to je to. 25 km and then some. I 25 km je 50 i